Prvo, vrlo smo srećni što smo danas dobro igrali, jer teška utakmica je uvek protiv Islandije. Zadnji put kad smo igrali protiv njih, pred 2 godine na Europskoj, izgubili smo dosta jako. Znali smo da nam je danas bila bitna utakmica za drugu skupinu, da bi ostali ispred i odlično smo igrali, možda jedno od naše najbolje utakmice do sada, tako da sve super. Osim Švicarska, čini se da svi utakmica bili ste u kontroli svih 60 minuta. Ne, mislim da nismo bili u kontroli na svaku utakmicu. Kad gledaš protiv Njemačke i protiv Hrvatske, imali smo nekoliko dosta momenti kad su se vratili i gde smo tu 3-4 minute malo lošije igrali pa su se vratili. A danas je bilo potpuno drugačije. Danas smo bili od prve do skoro zadnje minute u kontrolu utakmice, imali smo, pametno smo igrali u napadu, u odbrani smo se borili, trčili smo nazad, napred, tako da danas nam je bila najbolja utakmica. Jako ste blizu polufinala, jel vidiš Francusko na kraju kao prvo? Ne gledam dalje nego sljedeće utakmice, sad imamo malo odmora, do sljedeće utakmice bit će teško protiv Austrije, tako da trebamo se dobro pripremiti. U Evropsko prvenstvo može se sve desiti, tako da ne mislim još na polufinale. Je li dobar razlog osvajanja Evropskog prvenstva i Olimpijskog prvenstva kraj karijere ili produžetak još koju godinu? Produžetak karijere? Ne produžujem ništa. Gotovo je do kraja sezone ili prije ako se povredim, ali nema poslije toga više rukomet za mene.